Ka kanhun ju ki try kali bat nongnya kali ki bahap hak hima melim bat khairim local truck owner and driver association kila penpau ke jing benyau ke jing le ke sarkar jila limba ke tanat forest pa syukhang ki kali kit mau ki siap man kit iki mau ki siap hagi babun ki benta ju ki east khasi hill district dakaba aidau pa kitan kam banle taki chalan nakaliang kene kanhun hak jing kendu bat kilat pathai kubor menta ka sengi kalong bakane ke jing le ke sarkar lawan ra ke jinge ki try kali bat iki nongnya kali nakaliang u president jo kane kanhun uba agent star kur kalang ulong bakane ke jing kajumi nakapor chakapor bat bunsin kila jukur pat ye ke sarkar banle ye ke jinge jongki henry hakne genti bementa ane ke jingle kalong ba kham khrau hakba nakaliang ki administration ringkat bakatan forest kilawan manwat shidu kijaka juki parmau parsiap pansis iki kali bakit mau kiciap kenhun kelapan bena banandu mentaka sengi kelas dang kejing sange ban kit mau kiciap bat kenhun kelawer ye barok kitrai kali bat nongnya ban ni kendulang haka pratrik mentau benai hakas nong pernai banyakren seni halor kete kejing balami bat ban pet takenu kalenti pansim gini ki serai kali baki nongya kali jungka hima melim bat hima khairim local truck owners and drivers association di ngau ija start berkelang hari presiden bat ini di secretary bat kini hiwi gidi kinu kam di kajing tumu jongi madangsi bangiwan hanika press briefing ka bangi kwa ya kajing pentip lang syaboro gi try kali ki bodon ha is hasil bat kiwi di kebenda halor gani kijinge kabala one haga jing kamai kaji jong kilo kaltrok ki jongi kabakan thut dor ki pick up terter do ki 407 hadu ki ba kamai lo kaltrok ki bakit yo mau siap khamtam ki ba pendap ya kecilon kam iki mau ki siap habasna yaki dulu ki cingtai cukiru sibo ni jong sarkar hak dengan nompak selong ni selong bat ki wedi ki pendap jong lega than ke jongi di nomor kini kijinge kawan nak adau baka sarkar mihalia lek baka forest department kila wan ban khang ban sis dan ketuga lagi bela sis yaki parmau parsiap hak ki benta hak ki babun ki benta jogi iskasel kentup yang di area laikor pernai terter ke laikro bat segi wiki di benta di kani kijinge kabala cumi nak kapor syakapor hi ngala coyai karpat yang sarkar nak kapor syakapor ti Henry menta ke genti ngisiam ba kala wanra kata kijinge kabakam jur ngila menong namar ba nagaliang jong ka district administration ringkat bat ka forest department kilawan wat bantalasi wat iki kali kibodon si parmau parsiap pat kumda dada akan dikadang kathan jongi pat kibabun hi kibim jakpo dak ne kam ti mau ki siam omdei tangi ki traipa omdei tangi ki trailu andre ki nongti ki nong bela ki kali ki trai gali ki driver nakta ki misteri but om tang kata andre kapentut ru wat ya karoi kapa hasno di kumbolong lele hak di kathan jungi hoi kidon ki ba supply sini ki than ni sulong ke ba ki sinai project jong sarkar ki surok ki di building ki cingtai tienre ki ba pentre ki di ki bodok PMAY ki ba pentre ki di scheme NREGA ka bai sim kulum kata ka skim sis pasngi ba sai ong pai ba ki nong dong jungi ka skim sis pasngi katur kelawan ra kajing thon ban ha ka jogo por gani ke jing khang kolong ba kampat dan gono ke jing slot bat ki try kali lene bat ki driver kampat dan ke jing pensyai directly bat ki department bat ni leng ba ka session lene daka bagi sulum gumdo iki driver bat kum dada ki suwan kenit tikiladan ketu kenit teligi kali ki bahagi senam balada bro ki don ki ba hangat tiki yo bat kam pansis te gahaban lek menye kendu pan
pelaj pa ki tementa ke ketiru ki wan krem kodo ke jing pentip bat ngiyok sungu ho ki kali ki jungi ke bayat hado menta kampat don ke bahasa akem ti hendai ki don haki boy pada ke bentang ngilayok sungu bagi layok kem ke basau santri ki kali tang belum bayar kita hado menta ngi tempat yok bani keren bah tinri menta pat yong bas kada jing ke bak hamcur tingi kuat ba ngini kendu ngini lom borok ki para try kali bat ki driver ki badan ye gini kali ke bab kit ye ki mau ki siap ke bengi kwa ban khot nadu ka thai west kasil eastern west kasil Riboy district bat hani ki east kasil ki ba kini hi ki ke banta ka bengi penot kam ngi pentulun yau mau yau siap te madrasni lengbagane ka rensan ke lembaga jingira plang jompi kila patai ban alam sipor lene ban khot ya ka jingi keren bangini penbai da kanu quality bangini ya marka sokar ka khang yangi ka bes ka petrekam katkup kanikaan katkup kanika rules ka ba kalapas ka sorkar how arja rakuar kanika meghalaya minerals prevention of illegal mining transportation and storage rules 2022 tienrei ngimtip pat ye kene ka an bakal ada ngitip tat endo dalak mentah dal sedang banwan bankan kemudian gejing pensyai ye kene ka an kemudian gejing pensyai ye kita regali kemudian gejing pensyai ye ki driver ba kadon kum kene ka an ba omlong ban kit ba omlong ban ai klem kata jalan ki menai di kita par mau dan di kita par siap ke bakot kum kene ka rules ye ki minor minerals ye ki boda stone ki siap bakum ta dadar ki bo akan ka form H kata kacalan ka bagi pengkret tenri klem pentip pat upai ba wobod balang hi nakalian ki driver bagi try kali ki mdei ki beliau ki ba kemudian ong ki bala aktif lut ya borok ki an ki cikam cok sokar ha ki sisa haswa ba sorkar kan frame menekan sina wat ya ka rules lene ban implement ya garu harusnya gidon kampanye selam marklam ke lengo dede na takadaw ikwa kan matra bangin lum yang kena ke meeting jomboro kita rai kali bagi nonya kali haka pratarik antehno pernai haka persipo beje ba nilai pun kre belum dalam meeting ke khamhe ka bangin khot ya borok kita rai kemudian ketika dong kathan bat kumju yaki kita rai kali bagi driver lain ini guna ke bapnya ya kali bakin yawan haka digesngi haka pratarik haka porsipo baji hayu dorbar jo basnom umparnai hatu hacan jo bayu juhur de ngilaya pha cingtip ru pramangi kiba don ke cing itu bat ngi ong pat ude baleng ba kanika cing pathai kubor bakin sim ya ke cing pentip bagi bem yo ya ke cingtip leng ba ka phone call ke bangi mlak ban itu ini bakin yawan bet cipo baji yang tai tang syukli ya di dorbar kelala te kata kadika ka citmu ke bakongsan e ke jungi ayo penyegaran markum bolong mata sibun ki project yang sarkar ki belum arjan ka bagi haban pendap but kakta aru ya ka cingtrai sispa sngi han popun hagi nisnong nanu gondong lada ki jukhang hakda but ki kali ki jungi ru ki driver jungi ki balabun ki balaisim ya order barkum ta dadat timun kini pen ai ya kapor hakacu kapor kin ai ki jipat syai yang ne hanang bana kan yang jungi ru nginang bunuh bani trailang ringkat bar sarkar nomor ba kat kumbala ka sarkar ka buhi ka sena ye genu ka anyi karmen hi kade hi namta ka cingi biang lang dena kali mahangan ngin sim hi kali suan kalau ba baru si kita ngiyai layur to lain dok kita tiba supply siapa Bangladesh international export ni jadi kumbalong hi kibabun hi kimarjungi ngiyai kalau locally domestic use de kabaya kababun hiru kadai hi seki project jong sarkar hantam tikini project jong sarkar nak surok ki building ki babun bah nak ta hantam pade hagi sinong nok dong pat kadai hi ya ka kajing trai jong ka NREG tika ka job card ka bangi ong po nok dong citri spas ni te kajing menda kolong ba apa ni ka calan ka sarkar ko ong ki kali ki bakit kidai bandon bat kacalan
kabagi labu akut kum deka form akut kum deka rules kadai kata kabagi lapun kre ka format jo kata form H jo kadeka triple MCR kam Meghalaya Minor Minerals Concession Rules 2016 tenre ya kane pat kam deka kamram jo kali ha chisha kadai ka kamram jo kitrai pa te habau kali uang badon kam kibriu ban warna kata-kata tinggi leng gaji iba te habangi leng setai daladak tinggal asu bisa te lawan bu hak cika bari bantu tinre ya kane ka sarkar chisha kadai ban don ke citelang berdawan ai so ya ke chisha bagi kali ban kumcu bagi terai pa tenre ko bola kota hangni kam padon ganu-ganu ke keren kam tambah kali isa dom bagi dei ka sen ka ban kong bangiyo ru ya ka rules hadin balawan ke cingkang tengiyawan ki don ke bapen i nakaleng cerit pamen ke ombala don gani rules bak ka tengi gendit kadai ka 2022 ki pasi kan garu te kawana ka jinge ka sa dom tolong balik ben ki kali ting rajaran khan kapor ba kiwan inspection Poribuan inspection kingat ke habalit bil resolution code habali keren ki pangat kita ki NGT Act sebagai Forest Environment Act pat kamta ter tikan tiga way ke jinge ke bakum kali ki pendu tinal tadau ngi kerpat ngi ong ba ka sarkar ya matahi kat perlak pen pembai kumway ki kali ki bakit ya ki mar ki para kumbangi ong